Evo da vidimo ko bolje tačke pravi, mi u Bosni ili u Americi. Točak tanak, zračni, a ove dvije ručke su od drveta. I cijena ovih tačaka je $79. Ove tačke su slične onima prvima, samo što imaju metalne ove barove, šipke. Malo su jednostavne, obične. Obične ovi profili. A cijena im je 99. Ovo je kobalt, plastika, ovo je metal, točak je komodiran, njihova ti je cijena $119. Ova druga verzija od lima, isto šipka prava, cijena im je isto 119. Ovo je neki super bolid, ovo ne može na našu ploču, ovo je preteško. Imaju dva kotača, opet imaju ravan profil kao dvije ručke, njihova je cijena 129. A ovo je neki Jackson model, opet imaju ravan profil, ali od drveta. I njihova je cijena 149. Ima ovaj kobalt, isto neki bolid sa dva točka, njihova je cijena 159. Ovaj posljednji kobalt, opet bolid sa dva točka, metalni profil, njihova je cijena 179. Evo sad vi meni recite ko bolji pravi dizajn tačaka. Mi u Bosni ili ovi u Americi. Eto, toliko.